Mutino uyu uhuanekire kiroko riria ndereba wa rori ino aheire aruti wira aria marutaga wira Kwale Lift niguo makinye wira-ini na ihenya, no utana wake watuika maithori. Venye upande driver gari ilikuwa imerudi huko kaingia kwa shamba. Venye ilikuwa kwa shamba sasa ndio ikaanguka. Sasa mimi mwenye nilikuwa ndani mbele, venye hiyo gari ilikuwa imeniangusha ndani, ikatokelezea windscreen mbele. Na nikaona kama gari inataka kuniangukia, nikaanza kutoroka. Gari hiyo yuma speed onene. Riu hau niho iwe kionekeire yoneire mutino na yake overturn ya kironda andu mugunda. Andu makiumia riu gari hamwe na gari imwe cigugitwarite andu wira. Niu aria tuma thutha riu twakinya on the spot o riri gari yake gwa. Riu hau niho tukianjiria gukioera andu tukimaingiragia rori-ini ici ingi cia iri tugithia nacio wira. Mundu kana personal yake tugaikia andu kuu thiini na makarehwo guku thogotho thibitari. Kuringana na makanga wa rori ino, ndereba arekwo gukorwo auma muriu na ni ekuhanyukagia gari ino makiria. Kuna watu walikuwa wanafanya kazi kwa SGR, so tulikuwa tumewapepa njiani waende wakafanya kazi, hata sisi tuende kazi yetu. So kufika njiani sasa venye anapepa hivyo watu ikawa kama watu wamechaza kama watu 60 to 70. Then dereva alikuwa si kama alikuwa amelewa ama nini. Aruti wira aya matikoragwo na undu ungi tiga gweterera guteithio ni rori iria igiraga indo cia moko hakuhe na haria marutaga wira, na uguo o ta mutugo mameterera rucini. Mutino uyu uhanikire barabara-ini nene ya kuma Ndasha ugithie Nacu kindu thaa 1 na ndagika 20 niguo tuonire irori nyingi na ngari nyingi irehete andu mekuraga thakame. Twathii twamaruta ngari-ini na ihenya, twamarehe casualty, ndamobilize nurses na ndagitari othe a thibitari, ndatiga umwe moka guku twamombanirwo guthe twamateithia no aingi no nguraro nini ni anini muno muinikite. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.